Obećajete da će se dobro brinuti za njih? Ma naravno. Kako ćemo paziti na vašu djecu? Kako malo mjesto se uzašava. Te lutke su jednostavno jezive. To nisu lutke, to su animatronike. Ali ne brinite, ja sam ne glavni i pobrinut ću se za vašu djecu. Hvala. Znači da mi možemo preko u kafić? Da, mislim. Timi, mama. I pazi na svoju mlađu sestru. Naravno, mama. Ok. Vidi. Kako li izgledaju? Još su nekako čudni. Kako to misliš čudni, Timi? Znači nekako jeziv. Oni uopće nisu jezivi. Aj, se vidi onog stražara tamo. Kojeg? Onog žutog? Da. On mene nekako uzašava. Zašto te taj tip uzašava? Ne znam, ništa mi smeta kod tog tipa. Ajde djeco, show počinje. Jej! Jej! Idemo tamo. Naži Ben. Evo me. Zdravo, tu sam ja, Freddy Fazbear. Uživate li u ubici? Da! Kle, čika radi dobru pipivicu. Da! Oni, hoće mama li zapjevati? Ravno, no. Krenimo. Ja bih htio čuti Foxy, a ne ovaj kako tipove kako pjeva. Zašto se tebi je Foxy najdraži? Da, on je ipak pirat. Ja volim pirate. Meni je najdraži Freddy. Zašto? On nikad ne izgleda normalno. Meni je najdraži Čika. A meni Bonnie, on je pametan. A meni nije nitko. Meni su svi. A sada odite do broda gdje je si. Zdravo mladi borci, da sam ja si. Danas ću ti priču. Vama kako postati pirat poput mene. Wak, je smiješan. Zašto se djeca toliko uzbuđuju kod tih glupih robota? Odvratni su. A, nisu loši. Mene jedno Fox malo brine, imate oštre zube. Mene brine što svi štekaju, slušajte. Da, mislim da bi mi trebali zatvoriti ovo mjesto. Ne. Ovo mjesto je super. Možemo ga samo zatvoriti. Mora se nešto grozno dogoditi da bi ga zatvorili. Da, kaj se ne sjećaš da nam ovo mjesto ide u plaću, Ben? Jednostavno mislim da nije sigurno za djecu. To su animatroniki, Ben. Njih ima po cijelome svijetu. Dobro. Jeste za kavu, dođite. No da, baš mi se pije kava, daj meni dođi.
Ben, evo me. Napokon. Hej djeco. Hoćete li možda vidjeti skrivene animatronike? Da! Dođite sa mnom. Evo nas djeco. Wow, ovo mjesto je super. Hvala. Čudno, smije se. Naivna djeco. Ja jako volim naivnu djecu. Timi! Timi! Gdje su djeca? Pa malo prije su bili ispred. Znao sam da će se nešto loše dogoditi. Ben! Znao sam. Ben! Ben, probudi se. Sada vas ispremimo. Ćao ljudi, ovdje je Koliko Per i da, eto, ono što sam obećala, snimala sam, samo što su mi stalno padali, pa nije baš dobro ispalo, ali kako briga, eto, vidimo se u drugom dijelu, ćao!